I dobro jutro ljudi, nadam se da ste spremni da ovaj dan provedete sa mnom i sa super muzikom, jer ćete čuti dosta pesama koje su obeležile prošle godinu i nadam se da će vam se svideti, a prvo što uradim kada ustanem jeste definitivno proverim šta to imam na telefonu i moram da vam priznam, od kako sam instalirao Badoo aplikaciju, non stop se budim uz milion notifikacija. Badoo je aplikacija koja zapravo služi za upoznavanje, gde možete da upoznate kolegu, prijatelja ili možda čak osobu sa kojom bi išli na dejt, a ja je najviše koristim kada putujem u neki drugi grad, da nađem ljude koji su istog grada na opciji People Nearby, koji mogu možda da vas posavetuju, daju vam par tipova o gradu u kom ste ili vam možda pomognu tako što će se videti sa vama i pokazati vam grad. Takođe, istog tog dana upoznao sam Jelenu na opciji People Nearby na Badoo aplikaciji, a kao što sam vam već rekao, to je opcija koja vam pronalazi ljude koji su u vama u blizini, tako da smo Jelena i ja ustanovili da smo udaljeni samo 2 ulice i dogovorili smo se već da se sledeće nedelje vidimo na kafi u nama omiljenom kafiću koji je bukvalno između naše 2 ulice. I jedino što vam sad preostaje jeste da otvorite opis ovog videa i da uđete na link koji sam ostavio kako bi instalirali Badoo aplikaciju i naravno napravite svoj profil pa se vidimo tamo. Ako me slučajno sretnete, definitivno mi se javite. Cause I know I can treat you better than you would. Don't let me down. Ariana. Just not right for you. Told me you were ready. Girls seem to like the boys, so don't appreciate all the money and the time that it takes. I got you, baby. And all the time they take us into different places. I was so. Poštenju, o čemu mi o poštenju? Dobro se živi kada imaš dobru ženu. O čemu mi o poštenju? O čemu mi o poštenju? Dobro se živi kada imaš dobru ženu. Samo dajte da se smirim, sve me nervira, duša mi vridi. Jedini lek, harikiri, uranijum, Marija Kiri. My name is no, my sign is no, my number is what no. What you gonna do with that dessert? You can run free, I won't hold it against you. You do your thing, never wanted a future. I onda se ljudi, stigli smo u Beograd. Neću da ovaj video bude nešto kao, hoću da bude updated vlog, da ne bude baš običan vlog, nego malo bolji. I Mara i ja smo tu i sad idemo kod zubara i onda idemo da se nađemo sa Anom i onda me vode na neki veganski ručak, šta god. Nije veganski. Zdrava hrana, teretana. Tako da stan je baš cool, Anastasija je otišla na slikanje, pa ćemo i nju sačekati. I da, mislim da ćemo mislim da će vam ovaj video biti baš zanimljiv, jer bukvalno provodite dan sa mnom, svaki trenutak sam vas snimio, tako da, bye! Making love to each other, and I'm trying. Even if we're breaking down.
Da li ćemo ikad ući? Možete svi da si nam. Pa valjda! Da zovemo reći, ja. Evo nas. Gdje ćemo? Tamo gdje smo je pokupili 2 puta, tamo preko puta železnice. Znači tamo kod tebe. Marija! Gdje ona me išla na tren i krenula ona bliži u moj zgrad i da ona misli da je se Marija kada padne levo u desno. Evo ljudi, seli smo u jedan kafić i naravno ustali smo na sve jer je Marija odlučila da želi da ide u drugi, to je restoran neka. A prvo smo krenuli ka tom drugom restoranu, mi smo u Fokusu i Marija kao i u Beću nas je odvezla u pogrešnicu. I evo, rekao sam da neću pričati u videu, ali ovo sam morao da ispričam. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight. Yes, I should say thank you for the hate yous and the tattoos, oh baby. Body but me, body but us, bodies together. They won't be careful, but I guess that you don't know. I love to wake up next to you. You're really quite the nice. So don't ride until I die, 'cause I got me for life tonight. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. It was a perfect illusion. Let's make it right. Ja ću da jednu šargu repu. Marija, šta si ti izabrala? Don't own me. Treat you better. Me now. Don't own me. I used to be so happy, but without you here, I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. 'Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. I used to know. Uspeo sam. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? You're not me. Everything explode. Courtside, hits and nets, give me high vibes. Nigga, I be spiked out. I control the referee. Tell by my attitude that I most definitely go.